12 kilo pen Nilalung ahavar langdam lo puluti kidam tang ningkan ko an pen loni Tovar kavi pen ajok radatum theng lang pen danglo sang han kachi ponji Aphan ki sung penang an chichak nanglo la pen kachi leng sung pik hangjang lo bonta la pusona ki sung pen halabang so radatum prabjin pen Tovar ki sung pen ki joklong ji apor nang litang lo athe karbiang lo ton mas council cm dr tuliram ronghang kapin kharateng pen kidam tang aru inkoirapo urmiarni agriculture board chairman mohan singh tiso penja ponsi engineer lapen radadung head aradum pen chilang si kahumri sai dengpon kahumri damahut 12 kilo pen pangcheng ponsi nilalung sarthe phangchuarong tamulbari khijurbon khakau bosti risobasa terang garo bosti chedon pet pen kadokave kilometer troksi ra achitim ajak ki denga towar Kasemarji Aphan agriculture board chairman humridam Kahumri damahut barla apor lo apotsi tong sekot radatum kuseleng messenger Aphan tong sekot pen long le sa mo mati art rock pen sang piarong thok prui mati sen graveling asai peklem ponpo lason thak thak se agriculture board chairman mohan tiso kabor I pon lapen KACCM tuliram ronghang akira pen ajok disama havar along sitami keong dung along Tovar Kasemar asai claim pon bomlo Pinpur में मोहन तिसो के दमतांग डिफु टाउन कमिटी चेयरमैन की खिबा mahut sitame penang an rong sopi ke pangter sailapen rong sopi RJ mumang pachelar pondo lason thot sin non alang li inut board chairman chotpu sitame radaphan penang arakang hon penajok lapen CM rong hanga ki rap penajok penang radaphan ke misen ka chingthur sai amo claim pipon bomsi thek pon longlo Chilang pet Kahumri damahut KAC agriculture chairman Mohan Tiso ponsi engineer lapen local radatum chetong dun chingki chethan pondo News report KTV News